Яхья Эргашев Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинде билим алат. Ал аталган окуу жайдын юридика факультетинин 2-курсунун студенти. Яхья өз кесибинин мыктадиси болууну каалап, тажрыйба чогултуу үчүн аракеттенип келет. Мындан улам каарманыбыз академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу Ошмуда 1 ай билим алды. Ошмуга kelib o'qishimizga avvalambor Anvarjon Ahrorqulov domlani turtki bo'ldi. Ya'ni o'sha domla aytishlari bo'yicha o'sha chet elda o'zlarining akademiya almashini bo'yicha tajribalarini orttirib kelishlaring kerak degan gaplari bizga turtki bo'ldi. Shu sababli akademiya almashini bo'yicha Ошмуga kelib o'qidik. Ошму haqida juda ijobiy fikrlar bo'ldi bizda, chunki bu yerga kelganimizda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmadik. O'qituvchilarning bizga bilim berishlari, o'quvchilarning, ya'ni talabalarning o'sha yordam berishlari bizga, ya'ni o'quv jarayonlarida til bo'yicha muammolar bo'lganda bizga yordam berishdi. Ya'ni o'sha biz qirg'izchani tushunmagan paytlarimiz bizga o'sha o'zbekskiy перевод qilib bergan holatlar bo'lishdi. Shu orqali bizga ya'ni ijobiy taassurotlar qoldirdi o'sha davlat universitetida. Mobil aloqa bo'yicha akademiya almashini bo'yicha boshqa davlatlarga chiqib o'quvchi studentlarga o'qishlari kerak, chunki albatta misol bir davlatdan boshqa davlatga chiqqandan keyin o'qituvchilar almashadi, chunki o'qituvchilarning har xil bilim ko'nikmasi bor har bir o'qituvchida yoki har bir o'quvchida. O'sha o'qituvchilarning boshqa o'qituvchilarning ham bilimlarini olib turib o'zlarining bilimlarini, ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Ya'ni albatta bu narsa, ya'ni akademiya almashinuv kerak. O'quvchilar har bir talabaga kerak. Shu sababli har bir o'quvchi qaysi fakultet bo'lishidan qat'iy nazar chet el davlatida o'qishlari shart. Ошму universiteti birinchi bo'ldi bizda. Endi o'sha Farg'ona davlat universitetining boshqa davlatlar bilan Qozog'iston, Tojikiston, Vengriya davlatlari bilan aloqalari bor. Ya'ni o'sha akademiya almashinuvi bo'yicha Xudo xohlasa ularga u davlatlarga ham borib o'qish niyatimiz bor. O'sha davlat universiteti bizga ijobiy taassurotlar qoldirdi, chunki bu yerga kelganimizda o'qituvchilarimizni yaxshi kutib olishlari, o'quv jarayonlarida o'quvchilarimizga yordam berishlari, ya'ni o'sha til borasida qiynalgan boshida kelgan paytlarimiz o'quvchilar bizga ya'ni o'zbekskiy перевод qilib berishdi. Ya'ni shu sababdan bizga uncha qiyinchiliklar tug'dirmadi. Dars jarayonlarida ham o'sha professor o'qituvchilardan yaxshi bilimlar, ya'ni yaxshi bilim ko'nikmalarini o'zimizga oldik. Ya'ni o'sha Qirg'iziston davlatida o'sha siyosat jarayoni, ya'ni o'sha advokatura, prokuratura organlarida bo'layotgan jarayonlarni, ya'ni O'zbekiston davlat o'sha Farg'ona davlat universitetida o'qitilayotgan bilimlar bilan taqqoslash imkoniyati paydo bo'ldi-da bizda, ya'ni o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi davlatlar o'rtasidagi qonunlardagi farqlar, siyosatdagi farqlarni biz o'zimizga o'rganib oldik. Мобилдүүлүк программалары өнөктөш университеттердин ортосундагы келишимдердин алкагында ишке ашырылат. Ага ылайык Өзбекстандагы Фергана мамлекеттик университетинин 3 студенти ушул жылдын ноябрь айынан 1 ай Ошмуда билим алышса, Ошмунун 3 студенти Фергана мамлекеттик университетинде билимин өркүндөтүп келишти. Аябай меймандос эл экени билинип турду. Биз ал жакта билим алмашып, тажрыйба алмашып келдик. Жана айта кетчү нерсе, бизди ал жака барып жөн гана окутпастан бизди ал жактагы Өзбекстандагы кооз жерлерге, ошондой көрүнүктүү жерлерге алып барып бизди сейилдетип айлантып келишти. Ал жакта көптөгөн досторду таптык десек болот, эл көрдүк, жер көрдүк. Биз башында барганда тилден бир аз кыйналдык, бирок күндөр өтүп бир аз көнүшкөндөн кийин тилден кыйналбай калдык десек болот. Дагы немедер элем, биздин башка дагы студенттерге сунуш кылабыз, барышсын, окушсун, жер көрүп, эл көрүп, көптөгөн досторду табышсын. Академиялык мобилдүүлүк студенттерге, магистранттарга, жаш окумуштууларга Кыргызстандын жана чет мамлекеттердин ар кайсы шаарларында жашоого, тажрыйба алмашууга, окууга, иштөөгө, машыгууга, башка маданиятты үйрөнүүгө, ар кайсы шаарлардан, өлкөлөрдөн, континенттерден дос күтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал кураторлук тайпамда студенттер ал келген чет өлкөлүк студенттерди жакшы кабыл алды десем болот. Алар дагы биздин студенттерге көнүп кетти. Азыркы учурда дагы окуп аткан учуру кандайдыр бир түшүнбөгөн маселелериңер барбы, же тил түшүнбөй жатасыңарбы деп сурасак, жок, түшүнүп атабыз, баары жакшы деген гана жакшы отзывдарды алып атабыз. Ош мамлекеттик университети Фергана мамлекеттик университети менен 2018 жылдын февраль айынан тартып тыгыз кызматташууда. 2023 жылдын июнь айында Фергана мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар боюнча проректору Шаров Шухратов баштаган делегация келген. Жолугушууда эки окуу жайдын буга чейинки байланыштары, академиялык мобилдүүлүк, тармактык кызматташтык жана юриспруденция, орус филология багыттарында биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу боюнча маселелерди талкуулашкан. Ергешев Яхьябек Музафар Охугадович.